Jika tu orang ni kepada session, jika dia ibat kena kepada session malah belum tentang SK, bawa kena district council kerja ni ke HDC. Kalau ngapa iba wasang si ini MDC jongi. Namar ba jingkeli babon pelabok ro, rasa kantai. Iba kipediang ro, imajing syai, iba syai bahaya jika jingkeli penipan. Tengah ini kalau puji tambor. Mereka ini yang bisi ro jing tambor ini pat jadi dia problem. Kalau ipat yang budget speech jingkran jong CM yang budget speech aku mau dan keba pelal dan keba you. Mereka ni rutin work. Bos benda kom ba you. Dan lor ke jing kerdo jong ni council jami. Dan lor ke jing ya sistem macam ni staff jami. Andai ke bangi hangge council ke ni lalong kumai kan nampu council ni dalam tang ke popet council ke ni jong state government berpenyai tang dekat tu kan ni breu ke ni council joni tinggi ki rules dak dan lupa ro kimla ban implement ban increase ke di jongi ngila keren last time ro babon kali jong star simen banyak film dan train license ro ikram implement ni kata ikram sim ni ka station ke jongi klaim I lab ki ban kamai kat ki man nan ngana di kam ingin check ya kini ingin inputs jong di raw materials to minerals limestone for factories tidak don itu agreement badan baru monitoring gate dan seterusnya ketar ke lapan implement ki ong makam sya state government dan MDC mana public side MDC ro di scheme jong uro di MDC scheme ai central scheme di ai 15 finance commission by central government jong iro di scheme jang uang bau MLA ujet ya ka di Jakarta implement di scheme apa konsensus jang. What's the point ngai ka ni? Kalau very disheartening kalau ka kecing yubor kini duk sarkar wah loro ni sarkar kontrol dan sarkar MPP wah hang ni ro betang asngi. Apa konsensus jang iro ni along tang di pocket kiba kan bom. Dasmin kini kejing long jong council jong itu penting dengan autonomous no more autonomous anymore masa kat pergi le neneng long suhun back lagi ong man bisa meneh ko house usiem la ong ba dan ong ni fund kan dang sa utip tang kadiat kata fund dang sa handrai ong ampua pan tukular gadi maton cucap ang tu bidang ayu kata what ini jing ni dengan ni dong diskusi kalau ngejing ski bagi diskusi tumipat dong jetian dukungan ekonomi kemat ro kalau ada kene sarkar ya dong bungne future jongi council ro future jongi pemejat bendreu yang rejentian ro merokowe nah kentua yagi ni ski kalau ong pada bu yang media ya jingkeli jangan jika mengeni kawan senyami di budget session ini senyami yang aman jing do sem jing kermen wah cakaman ki liabilities ki obon bidang bon sekemat kan review macam na ni wan gilat yo pen hamiat dan yo pendapat yang gitu lain dis kiwada yo sedien ledang em ko sekemat do bon kawan tunggu pemian ya teman budget session kawa man kawa nam sasuk bang yo ngagarat luti ko hope kejingkermen yo MDK council de pha yo rot yo bor council tikat tugan ni ki MLA ki wa to pet de pha miet yo ngerjin kiai lo ko bi yang lain itu.